Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafuku hamdal hamidin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina Muhammadin Abil Qasimil Amin Al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bisa ibukaan sekoni? Bisa. Hadaratil muhtaramin pon. Hadaratil muhtaramin, para ulama, para masyayikh, para pengasuh pondok pesantren, para pengasuh lembaga-lembaga pendidikan Islam, Kong Langkong, Ketua Takmir Masjid Al-Ikhlas, beserta segenap pengurus takmir masjid. Yang terhormat Bapak Kepala Tisah beserta seteja aparatur EPON, yang terhormat panitia penyelenggara malam peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang terhormat seteja hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, Badan gaula sarang para panjenengan malam hari mangken diperkenankan untuk hadir setong kenangan seluar biasa banyakna manusia, luar biasa tingkat kehadiran malar muka gak dinto setong partanda acara malam hari mangken ongku iridoi ben Allah. Dan gula sarang panjenengan malam hari mangken hadir tempat Kak Dinto akati si ampon biasa mabeda acara nyamana acara moloten ini, acara moloten menabi urusan molot orang Madura Kak Dinto tak minabi diragukan. Benari pada moloten letak milih tangken letak milih areh, bahkan gik buru ampon disusuli beberapa pengumuman moloten boleh pada gulenya epatian keng bulan Desember ki abid nih Desember napa November kan? Oh November okay. Pada boleh gelak pengumuman pada penceramah ki Khalil Yasin dari Bengkalan ke Musyfik, alhamdulillah. Tetapi kau lebat panjenengan seteja barokana molot sebiasa tak bisa ngaji montuk letak kira terima boleh bolan tua gelu malam hari mangken dan gue lebat panjenengan besok malam 2 malam terus begitu Kak Ditoki bisa ngaji. Tetapi dan gue lebat panjenengan selama abak Kak Ditoki lebur ngaji maka abak Kak Dito bakal jadi orang bagus. Manusia Kak Dito pelekna bedelema setong peteti ring alem panika tak gampang kau tu ajar karena ilmu panika cerek jaipon ulama Pak anu iki peluk-piluk bisa Pak Olang
jaipon ulama ilmu gak dito jaipon al ilmu syai'un yu'tika ba'dahu idza a'taitahu kullaka. Ilmu nika bekal abri na saparo kasambian korodin sambian nika saumur jadi ilmu mulai bajik lebah muntu sampai mati nika kun oleh separo napa boleh pas sambian kun ngaji pan saban bulan molot pola oleh secap-cap cuma gule ban panjenengan tikal mageta alim gule ban sambian opsinya pilih yang nomor 2 au muta'alliman atau mengaji. Kalau beda orang borok lah ngaji lajak sambil teng panteng sampai saya morok edi ngaki esena cek panteng orangnya lagi siapa setiap ngisi-ngisi umpama gimana you sapa abah cek dengan abah niat ngaji lah nikah hebat mau nilai pele tak bisa berarabu orang barokah orang ni kamu pernah ngaji ke setong-setong orang tak oleh ading pendingaki antara kiai dan kiai selain. Bagus, pola jawab engki. Pola bila mulai biasan bah keridu tak nyamannya, tak leburnya. Pengajian nikah benih jajan, pengajian nikah benih deeren. Pengajian paneka olah batin teti berhubung olah batin guleban panjenengan sejauh mana abak kak dito sekiranya bisa nyambi abak andi ilmu teti orang sajen pender ya juna Allah semoga tak hajat teti sambian andi ilmu bisa teti filter bapak ibu ilmu gak dito cek saking ngaring aja gak katipon apa sebisa mungkin teti haris apa haris nih kak haris nih kak tukang jaga dijaga dari apa harap aja apa hah oh labu oh jangan diri itu jangan labu timbe dan kok berdampak tetik kedalih teti haris teti ajaga teti aba ala kuatusa todus ka ilmu pada benika berarabu mula kadung asorban ngak nikah asonggok pote ngak nikah masakitnya bunga ajeng. Bener gitu. Tadi benih todus ke Allah, polami todus ke kalampin kan. Sejaipun kiai abdi nadimin, mon molian pondok ada bu, boleh pakai celana, tapi dalam sakunya harus ada tasbihnya. Pola ada pak kata sebis, pasnya pak ring bebini, polami todus ke tasbih kan. Mun gula terus mangken nyambi tadi makin lata ego wirid lah nyambi tasbih polami todus ke tasbih kan tadi gulat nyambi tasbih nggak nih kan kalau nyambi ya pola gengku kening poler ya pola moler melololan ya si penting masa patak todus mulai poler pas tak kebi kan lagi pada disambian mulai kadung seragam nggak nikah masa tak todus kakalampina si anak kuatusa jadi pun anak kuatusa buka kelu kalampina karena kalampina sambian gini kalampi majlis ta'alim tak ning diri nyaman lah kadung berit ampun bener lagi kulagi jengan lambak pada ulama ada bu anak apa si tsunami ini kan mak Aceh mak benih Jakarta kayaknya orang dia mulai kadung bagus andi kesalahan nih gini bisa titi raja muncet lebu cok sekali andi kelakuan coba apa yang kebiasa bener
Aceh lah kadung andi pangkat apa Serambi Mekah berit para Rabu kalau kutu sesekuni beri tsunami lerasi sami sarang Nabi Adam ni pelanggarnya kan kecil cak soroja mak menyemak ke buah huldi kakak juhuldi kan gun soroja mak masemak benih gun semak cak ring gede ke benih perang haram. Tapi berhubung pangkat teki Nabi Adam kesalahan kecil dianggap besar bila dilakukan oleh orang besar. Ambian nikah gunjing ring bebini dak masalah pak maki bini-bini tibi tak gere kerasan benoreng beda orang umpama antar ke pasar tu ada menoro tak gere kerasan benoreng mun muslim musibah pak leres lagi padahal saya genteng muslim dan gadeg pas cetretan muslim orang gak dito tak oning jak cetretan muslim jadi masalah kenapa karena kesalahan kecil dilakukan oleh orang besar dianggap besar mangkana bianjan teki pangkada ya juna Allah sehingga jangan teteh karena gak dito para Rabu tegurannya dahsyat walau kesalahan yang kita perbuat itu kecil menurut kita ayo ngaji terus malar muka terus andi ilmu tinajak solesok paling pick up majar 5.000 niki apa boleh pas pada debu gratis lagi pokok aduh senang gula gratis gitu alhamdulillah terbadak pengajian boleh makle gratis boleh ben malam alhamdulillah malam ada mah engkau gini benih saya lah waduh lah kalau pai iya jam macam jak yang dia benih bah masetong malam lagi sip laku malam bada alhamdulillah du malam bada alhamdulillah jak siapa penyandang dana dari masuk surga ada jadi karena penyandang dana alhamdulillah mau nempian tak ringkun gare numpak dal numpak pickup terasa Alphard ternyata memang bahagia itu tidak harus mahal mageda muda ternyata membuat bahagia pas tojuk para Rabu ning elaba ngaro sengak dumpa king dua angkibi gaula dari selamat dah engki ngas teteh king gula minta tolong bagi ngaji pen malam saya ngajak buang jalan degadeng oleh ngaji baik kerasan apa tanore kita speak up lobar kita speak up betul pada ban gula oning umrah transit di Malaysia dapat ke Malaysia gun tojuk ning ruang tunggu apa dari yang bini alebar aduh lobar mangkani Roma ki idente adua aduh letak ada edina ada tanggung salada pa kamu turun ke ule wai bentai doa nyon doa nak kiai ko lemate ko dapon lewas waduh letak ada mantir pokang sedaya ijak bode sedih Allah di Malaysia pelanggan rejan gula pada lembian kemarin oleh kebagusan ini kelebur luar biasa lebih bagus tempang solat sunnah 1000 rakaat lebih bagus tempang alabat reng mate 1000 reng mate lebih bagus tempang nyanda nyapot orang sakit 1000 kejawabannya dapat atas wake up lobar bang tahu banoyo apa saya ada apa Duma masih aku kapi masak tak kok tak tahu jak soki bada kadang
aja berarti kebagusan seoleh sebu langsung ibalik nama pai beri sertifikat lah. Nah dak kuno leson nah ngaste teh sebanyak ni ka malobar napa culut sebanyak matompes ni kan culut maka dari kak itu ngaste teh urusan culut angken gulai petapa gula tak nerangaki maulodan maulodan asli karena sambian leban malam ibu maulodin iki gula petapa tengkanan nika Malaysia saya panah oke montak ngaji ya au mustamian ngidingaki bayi ngerti tak ngerti li ngidingaki badere ngagela lah gela sani tanyaki mole mbak ngerti saya terangaki ke muslim tak tahu aja keng mana hadir iya lebur itu keng goreng lah gela engko lah gela goreng neng ke muslim serius ngidah dak masalah apa iki montak ngidingaki ya tak ngaji ya tina pilih opsi nomor 4 apa palebur ayo nak ayo berakat yang kau semajar repi kepah romuhib kita mana muhibin no nyaman ya kau semajar repi kepah yalah lah berangkat ya pesek diri sekok sepak jadi tetian nomor 5 apa nomor 5 alem tak alem ngaji tak to ngaji ngidingaki tak to ngidingaki adukung tak to adukung senomor 5 berarti ketika berharap pun masuk senomor 5 wala dibudina fatahlik maka bakal jadi bakal teti orang ancor tompas mas teteh berarti gue lebat sampian malam hari makin alhamdulillah ampun masuk senomor 2 lakian binian lalaki babini nomor 2 apa niat ngaji muslim makin semoroga malar muka oleh ilmu manfaat barokah makin langsung ngaji ulah tanya kembian sampian terruat dadi orang seperti Allah oguan sambian bak kasokana dadi orang pelek na Allah siap tak siap oguan ikuti petunjuk berikut ini resep monbian neku ibanika dadi orang sepele ben Allah keng monbian lepas dari banika tak kira dadi orang sepele ben Allah anapa gula mak nerangake nikah minabi nabi nakaula ajunan seemolotin tak usah ragu beliau adalah manusia terbaik betul tapi masa bah ngaji yang terbaik dari Nabi menolok uleban sambian dak masih teti orang bagus kia Nabi ru bagus Nabi ru mulja bana enjo bana beremah banda remah engkau usaha ada remah enjo sebenting gua dia Nabi bagus abo lopot jadi bangun tanggi air bagus tanggi air gaga banda usah enjo sebenting gua tanggi air gaga pada ban orang pungan puaki pesen orang ko andi tetangke sogi tang tetangke aban tak usaha ya loh jelas tak usah atanya mun nabi kau leban dengan petengan bon manusia paling mul wis mage yaji 30 tahun tak mari diri kemuliaan Nabi Muhammad betul tapi gula ban sambian kau tu usaha dak rebas setero dadi orang mol ikuti berikut ini tong man arafallaha wa qama bi amrillahi ndak usah bidatu aja wa safa malillahi wa atamada ala Allahi fahuwal insanul murtada al waliyu lillahil mujtaba saya rasa ada bunyi
keturunan Kanjeng Nabi Sera Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad sahibir ratib Yaman. Man arafallaha, sapa orang sekenal ka Allah. Mon kenal tak ge, mon kenal pakun tako, mon tak kenal tak kira tako, tak kira todus. Kanto bede kiai, kiai gini kan para Rabu luar biasa karismatik. Ambian tak kenal, ning numpak taksi deduaan ben kiai, pangoca, kiai ngodean, angkep gula. Biar tak kenal dan gak gula pangoja demma jong nembak taksi ke Makassar dari di mana jong dari Sumenep yang apa jong ya ntar jalanan di rokok pun jong beda nyambung ah cek salah akib cek tak kenal dari menggunakan sambian setako ke Allah mun abah tak kenal ke Allah betul. Lu mari ya, kasih ngerti, maju rak berbeda pembahasan. Oh, iya maju. Orang si pada ibaba, tako agak tintetin, tako. Sip. Kemacan tako. Sip. Ada apa mak tako? Takoi keke teman keke macam anak pembian majek takok naga macan takoi kek polan nah sambian boleh gini pacet ekok takoi macan ekok takoin tintetin tak tedung bedebahu pacet lego takoe san lebak raja sekoni pas beda film horor san le film horor tintetin san le tintetin sip butuh pak jan takok kulaban sambian dah ada meseterokan nalaga Allah usah andi el mon tak di el mon tak kira kenal ga Allah kenal ke Allah napa kutu tetemu kita temu agama aja kulaban sampean tak kira pernah tapangki kecuali Nabi Muhammad dak remah mengenal sifat-sifat Allah angkana sampean lebak mun ki ilangkar ayo baca mayu ulami ki enga wujud kita mukhalafatun yamuhu binafsihi wahda qudrat iradat ilmu sama basar qadiran muridan ali hayyan samian basiran sifat mustahil adam mau makpah wajib menono setahun ya adam hudus fana harus apa tak apa ila dina baik wujud baiklah wujud kita engkijak karena konan nikah karena langgar konan semakin melarat ampun saya jeringat nikah sebeda apa TikTok teratata dibudin bah meta akhirnya ngota bener orang mun kenal ke Allah orang mun takok ke Allah bekal eka takokna sarang selain Allah
Ibrahim bin Adham nikah pernah setong bekto entar ke alas dopak ke alas kak ditopak bu olar nikah bah aja leker macan gerubah nunduk macan bani akhir careta para rabu para bapak para ibu bade santre ga intomator kiai ajunan andi elbo ponapa andi bacaan pon apa macan mak tako olar mak pah alengker tak bengal geke pas ada bu Ibrahim bin Adham engkau tak andi cak bacaan tapi engkau andi mal amalan cak bacaan lain ben mal amalan mon cak bacaan baca mon mal amalan kalah engkau di andi mal amalan saya kalako pon apa kiai man khafallaha khafahu kullu syai wa man khafa ghairallahi khawafahu Allahu kullu syai. Siapa orang yang setakut ke Allah selain Allah bakal takut, tapi siapa orang yang setakut ke selain Allah maka bi Allah orang jadi ekok takutin karena selain Allah. Agama Nabi Muhammad pernah takut dan Nabi Muhammad gak ditoba perang ning ya ada selain sahabat badai budi mon gula banemian kan sekut nyakseen mangken orang suruh perang senyoro tak mangkan bener engki berlaku tahu nyoro manono Nabi Muhammad ngada oleh karena ditoba ada bu apa-apa Nabi Muhammad mi tidak ada perasaan takut karena Nabi Muhammad yang ditakuti hanyalah Allah. Pokok laku mian mon geng cecek takut dengan Allah benikun olar setako benikun macan setako make malaikat takut ku laku ya mau temu ya gari makin ning dalam hati gula ban sampean katipun apa ke Allah mon aba ala ko tusa ingat ke Allah bahambu takut ongku je mon ga ala ko tusa ingat ke Allah bagi terus berarti kok matakok je kok mata kok bani kan rapu melarat saya tambahna pada ben gering megering mon ring megering tak ning tambahi jan gering tapi mon gering ongkui sutik baras pada ban orang tedung bandung matedung orang tedung bisa jagai mondung matedung make tempak kageliagun pada ban endak benda mata anda tanda ongku benda mata anda lain doh muntah anda tetap mau bayi acopa apa yang akil malam ropas deteng bajeng nak ceremet kayak munda mata anda sani misemi taring norok misem gitu kayak gun gengsi wah biasa reng bini rada iri reng bini rada mata anda ya zanlai tina sekali aku padamu bener gitu iya lambok kada jadi engkau telah apal lawan saudara Muhammad cuma benikun kenal ke Allah malollah wa qama bi amrillah alaksanaki perintahna Allah hari ya masjid mapan gagak termapana sampai ben sop-sopah termapana ben jamaah-jamaahna nih kasih penting ya moloten nikah dak remah sepah beda olena teti laku du malam solat berjamaah na atamba munjan tanda Arya pengajian berarti dak apa perak gun seremonial apa seremonial perak gun tepak rutinan olena pada dak olena tiba ngocak berapa pengajian malam sukses mai tamu jak sukses orang yang sedang posa eko si aja mai masjid banyak tak pate berarti orang nyaman tak sukses tapi gula siapa entah apa ni kan sampai LR telah sakit berarti tidak gunana berarti engkau pada ban orang acual jemo keng tak paju kenggulan enten tak sedih karena tugas gula kun mendapat urusan hidayah urusan Allah kau tak rok norok
bener mon hidayah ibaba nur hidayah beda ingki hidayah siti hidayah beda keng mun hidayah si masuk ke dalam ate pas sadar malarat kadang abak tahu tapi ta'ala kok tahu apa bajang bah tahu apa asap bah orang ni kepada bujek pon Imam Ghazali mun andi ilmu tak yang malaki pada ban orang andi todi latih cum todi can bangara andi todi mulai selamat dari macan hidup todi ni bahasa ni kabun macan dateng kita itu cuaki abah emak emben macan kakan ben macan cala wala pada ban sedika mon belengan nginom bodrek mon belengan nginom bodrek mon belengan nginom bodrek dibudin bah belengan nongku bah wirid mon belengan nginom bodrek mon belengan nginom bodrek mon belengan nginom bodrek tagere waras mon dayon tal bodrek jelas apa yang ki montro selamat maca solawat montro selamat maca solawat king solawat ada baca tak bisa bangun daya solawat seru maca solawat sebu Bana mare maca, mare bila kiburu berma maca solawat sebu. Maca kulhu sebu, iyalah mare berma kulhu sebu. Habis saja. Pada benda iya roh. Orang si maca kulhu telo kali pada ban ngata maki Quran. Ya mun genjerna ya wagon rajaan si maca telo jus roh. Yeah. Maknya mirelak nyaman kulhu telo pangoca sambian hatam senapa kali puasaan satose satu Imam Syafi'i sehari semalam namong hatam dugale berarti dalam bulan puasa hatam sebitu kali ambian satu Sehari menjana tamberembang, make hata pada 20 kali bisa kula. Aku iba jadi lemah, kulu 20 kali. Ajri nyaman ngalak jalan pintas re angkui mun pet kepepet. Kan beda jan orang andi beraben. Pas nyari mantoh si alim. Siapa sebisa ngata maki Quran si paling cepat eka mantuai. Kendro ngetes ha. Ternyata bacaannya sesetong lamsam Bismillahirrahmanirrahim ya abud syatam sesetong nang alak lor ya gandul baruqu yaqtafu amsarahum sesetong nang macam gulu tu kan selain gimo anjir lemare hatam ambone boh hatam engki ba cepat kulhu tu kali pajan matuan akal matuan iya bak natang mantoy ya geng la judu ki ya dai mak panggempang dai ya artis di mata lemah itu ya jaring banyak kita melo di Indonesia untak dai ya bakur gigi pun tak melo puntuan ya usah babak banyak puntuan ada jangan kerja orang wah santak melo bah ngocanten gula make tak melo tak napa jak gula niat ngaji keng sana ada papi kepahatannya bana melo ya apa iya kota melo iko dan mengarah terus ikhlas sah dema kata speak up bade semelo aba tak melo pan ki benyang nyaman mentuk boleh toro ana orang jadi bila si Maria cok ringgit penyanen alhamdulillah kon terus ki sip berarti ki tangar ya mater tangar mon etanya aki tahu berarti ki anu nafsu tek ki marin gitu marin wasofa ma lillahi siapa orang yang kenal ke Allah
alaksanake perintah Allah, wasofa ma lillahi ban aperseen tusa-tusa selemare elakonin keng karena Allah. Saya rasa tandi tusa. Makai sana ku mikir. Akot lokot. Makai mbian. Ada. Jepon pak gelebun gi buru-buru khusus tisa orang gantong. Cenga jilbab jaga buka itu. Dua kilo. Pangota si baba ojong. Bener. Iya kok. Kok sekut kok mun maringi si muslimatan kun lebat ya dan roman. Ledo si akodu. Abare si ngaji gelo de jangun. Jadi ya, ngaji monolog kita lah kau ni apa gini? Pada mun pelengan nginom bodrek roger. Keng bodrek kita iya no. Lagi. Babanya maja istighfar. Ayo maja istighfar. Babanya astaghfirullah rabbal ba astaghfirullah binal khataya rabbi zidni ilman nafi'a ووفقني عملا صالحا عملا مقبولا. Boleh? Astaghfirullah. Astaghfirullah. Rabbi zidni ilman nafi'a wa waffiqni amalan salihah amalan maqbula. Sunnah telu kali. Astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni. Malar muka esapora atusana. Ben perlo ekengain para ibu Allah panika bekalnya pora. Dek ketusa-tusa make tusara raja. Keng coma sepatot ngastete. Mun kuntusa antara abak ben Allah bisa bayi abak kadung esapora pateti manusia separatu Allah. Keng se masalah pun apa bila abak andi tusah dolim ke orang lain andi noreng ekala letak tahu jak ndin teretan eko lemet padahal dari bapak dari ibu lada bada bagi nah kengkik lah ke orang menolong bada tanda sip tak gena jadilah bener dolim kadang abak gak dito afitnaan orang lah maka tak ala ko nikah iga bola ala ko panikah ayo harus ngas karena minabi abak gak dito sampai dolim ke orang lain gak dito tak kira sapora ban Allah sampai orang seedolimin banikan nyapora ben kengain
ngastete dolim ga orang karena doaul mazlum mustajabah. Doa na orang seidolimi mustajab. Mustajab. Ada leng-aleng sama sekali takok mita locor debu kak ditobekal tompes ya dolimin. Bada orang dolim ga orang John Soki nganak nindretan John Soki membuduk bese John Soki jok bese mangken ni gambar tian benring bebini ring bebini minabi lahir setong ialah paling banyak kemper dua mon bese ya Allah kemper empat saya membuduhan bese John Soki ya tore John Soki tapi keingain edi budi are Allah kami nabi kadung bodut boleh tak abid lebat napa macam katonon bah napan dicombona katonon padahal di dalam saya menolong tempes bah kedeng apa kering menolong saya ditambah lagi ke dokter dan dokter dok penyakit dah tapi kering pak ngocak hari si gendeng kok apa dokter sana kering menolong tak lemberes pada karena tatang ke sesang ke tokang seher kok seher ma ber kok seher ma temor kok seher lo ma atas kok seher lo ma babang dan sebini padahal si laki sejeher kan kayak laki ini kan jet tukang seher bener ini makiri kan tukang seher kan menijak po seher bertabu ya lebat boleh nara muntu makan boleh untuk tolong ya kana cak mengkat ke TV artis seruang tolong ya tak ada artis anya saya ngami jadi ya cuma soal kada gulaku usaha norok saya beri jajan deh aku laku pon ya tore mana aja abas tak milu berkat deh andi otang majer nggih ambian bagi amal banyak mun andi otang was tak majer terkatung-katung Gusti Kanjeng Nabi lambak pernah nyumpanya dia orang sobung omor polanya otang buru ya sedejek nyaman ning tas kuburan bah kiai ada bu almarhum datang di otang langsung ikan te kapotran nampon jadi almarhum di otang penta kapotran potran semajar yang dari ongko potran bapaknya sambian di otang siapa napa 30 juta apa ken geri ulah mandandi kebutuhan apa dah bisa mangkane doa ki kepire si hadir bagus si ageng dagang si ngaji si terbang kepire itu akhir dertak nyangkolna otang kena potoh polanya nak foto belum tentu nyerai mon batong pes iya coba gula tanya ke Biangi ambian diberi sabar oleh warisan dulu ke ebang du kotak ebang ternyata bapaknya pas sobung ngomor ternyata ki andi otang 100 juta baik jual sabar saya beri bapak kan kui nyerah otang apaan baik jual tak raja edim pangocak jual pas apa deh budi wah anak aku lihat jual siapa jadi si alak kolambe siapa oleh sabar ajri olen perlu koning bapak na lamba pangocak sambin mai beki
Mangkana gula minta tolong ke sambian. Wahai bapak ibu, sambian mau nanti pese bak banyak, katakanlah sampai nanti 500 juta. Cak bagi ka potran nabuk, sambil ka sango tibi. Bagi 200 seteguk. Kenapa ke? Majar otang ambian, tong. 2 bagi ke masjid, telok bagi ke musola, bagi ke perjuangan. Makle ke bayi sango ke pateh. Polan mo ni bagi anak pas cepeng. Anak pelak mantot ceremi. Beri pak jadi. Kemarin minta pudi. Untuk agenda pengalaman ngarang. Beri bapak jadi. Polan gering megering. Lu jawab apa najat laba to'an lu pakai ujak ring megering. Tidak turun. Gula oning bararabu abento orang bini masuk ke setong tuku. Pokok ni daerah tak boleh pokok mak semua orang. Kini kemenlian apa sih ni kepas pesen aku orang. Atau oleh anak gula. Ba kini ka anu ba korang ba obang ba. Dari ka emas sampean bu. Kau lihat dari anu ji yang kau gula. Iya je tak tahu aku. Tak tunjungan YouTube marah jadi. Rakelo. Ya nang rak. Mon ere marah kente. Dari masake kok jiwa. Anu napa bu? Angko andi penyakit jiwa. Oh. Kama anak anembian bu, kopi kula. Ada sing teraki jiwa. Gula aja habis ke kiai. Pesel lemari yang plop. Kanton ni. Bagi bi gula kapi wa. Tak tega gula. Enten menisi sekat menisi 100 bekerja jadi. Ente ke bodoh. Billahi bagbunya. Jaglah banding 1000 ban biasa. Bagi tak tega ngak kembuk tibi. Gula bang ngocak ke bini. Iya le babuan sanda tua udah kupai kali ya dok sih gak teraki pak dorong ngetek tak ngetek sosa ya tapi jaring mau dapat benembuk tak bisa mundi andi pakun ngebela ke anak lebogi mau lo ke anak ini dah bentang. Padahal abak mon gering anak nyumbang 500.000 biaya nak ni kasih pengumuman perada bahasa kampung. Padahal ring tuan lambak makabin potran apa nikah ngabi 100 juta kak dito tak ngerenger. Si penting anak ben bini dah pada tres. Bah mandi gulaku, bah obun becah, petas kata sakit ini. Aro bapak bah ngocak pona otange padahal kita major sekali bener pak manggana tatireng tua tak mare anak lah kabin gapi andi anak anyar siapa kompoi hari kan banyak ngempen kompoi dia banyak damai ibu Nigeria abah pah alako bapak benibuna alako kan kama ke Malaysia tegi alako ke Malaysia sia anak ni patoro pas sekolah ke madrasah oleh betong tahun mulai dari Malaysia pas kocak bapak ringgit mar rajem sere mar ego ni ega juanda alhamdulillah la ngemban boleh
Pak ngocak si anak si jamaah anak patoro boleh di budi nembun lah cermet pak ngocak tes masih tak nyaman tes pas ngot mak kadung nyaman bah letuk pas ngocak bararabu si ibu kana jadi apa toro lagi ya jong kiu ibu dah ngocak iya terus deh iya nak iya aternak melulu salah detit raki dan naik ibu dan bapak bakun lang lain bener anak mun lamari akabin kapi ngale tak ngale ke dapur sip ngale ke dapur ke Allah mah ngocak sebini celep daya gak tidur di dapur celep daya gak tidur di dapur selake bang ngocak syukur leti nama ke celep apa dah rumah orang soki setero celep pemale asik engkau ban-ban alhamdulillah itu gratis sampai ke mikir langalai mon ring dua mon anak edim masalah ngalan tak bisa saja anak nangis erebah akemi tak kere bentengake pakun eke lain keng coba embuk ni sambian sambil makan entar kaganto setu wagru pahareb cek popo pasakemi monta etar jaya ya menjerong apalagi hadis cek sepan ridhonya Allah tergantung pada ridhonya kedua orang tua ya pret anak melulu si bodoi doa anak soleh Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira bapak dan ibu dah tak macah teti potran se soleh apaan saleh kau lah tak saler lontong gula uning ibri nyak bojaan biar cekut ngidingake di kebon nongok itu gula montar jalanan menjadi ibri bacaan ngak nih monongke ke mobil jong baca deh jong Bismillahirrahmanirrahim cana pak tak ada apa cana mbok tak apa-apa cana pak tak ada apa cana mbok tak apa gula mata doa napa nih kaman jadi gula mak ngocak berbeda hadis saja deh hadis napa man ridallah fi ridal walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain pada saya maca wa sukhtullah fi sukhtil walidain ridon Allah ni beri ridon deng sepo dua cok tukan Allah beri tukan deng sepo dua moncak napak lah tak ada apa jangan bawa tak apa-apa pagi beda apa cong baca maren baca Bismillahirrahmanirrahim jangan napak tak ada apa jangan bawa tak apa-apa keng mau jual lah kasar pasar jak macam jeria dak reng lemel leh Bismillahirrahmanirrahim cana pak tak ada apa cana mbok tak apa-apa ya pada apa jadi zero kosong pak pada reng lemel leh jaknya lagi mengira yang salah dua ingat dua negara belambak menterosogia Bismillahirrahmanirrahim pasai geni pasai raja pada bayi birahmatika ya rahman rahim pasai geni pasai raja pada bayi birahmatika pasai geni pasai raja pada bayi birahmatika ya rahman rahim mak pasai geni event ke muslimah beni pasai raja pasai geni raja manfaatah bila mon bada sombongan tak kira nyari si raja aku nyari segini
Arabun tari beri kesombongan orang bini keng tak nemu besek kene sip embian gini ngejak sebiasa pemasok ruang pese si agam berpahlawan asongotan neku pedang saibu pemasok ke kota amal kau lemah tora terminal ampon akemi 2000 berarti mbian muna beri 1000 berarti saraan ben akemi mun serajaan 3000 lanjut wa'tamada 'ala Allah dan berpegang teguh hanya kepada Allah kengain orang ria tak ning pungampuaki selain Allah rogi mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya kamathalil ankabut ittakhadat baita wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun dengakin mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya perumpamaan orang yang mengangkat pelindung selain Allah kamathalil ankabut ittakhadat baita pada berket-keteng se akabai Roma lebun oning ket-keteng be aro lebun kan se anu aring jering lo ya enggak roa wa inna auhanal buyut la baitul ankabut Roma se paling lemah Roma se tak ning anten lagi yeria Roma na ket-keteng laukanu ya'lamun andaikan mereka mengetahui tetipun pada orang pungampuaki selain Allah pada banket keteng ngampuaki roman tibi paling gagah padahal pada iya benak kena gini rontong tidak remah yo mangken tidak lain tore ngampuaki Allah ngampuaki seram ya ngampuaki reng soki isaku terus soki deh tak soki tak ni ngampuaki angki mangken soki laku du malam bisa bayi pempes bener ngampuaki alem iya mun tak setruk lalu setruk ya langgapi lah aku nampak tak tak bisa ngampuaki gagak iya mun tak kencing manis sana kencing manis lemes lah lemes ben lemda lemah pada ben ambulan nyambi perang mate kan mun beda orang yang jabok penyakit tak ada laki kan pada ben ambulan nyambi perang mate apa tak iya ya dapat dijangkau sebentar dan penemu jadi orang laki yang jabok penyakit unnah apa unnah impoten apa impoten ya tak ada laki dari mana lah iya mate mai temu jak mate tak gulit aja daripada ban ambulan yang bireng mate jak gelak melolu ban po cemu isalake pasehat doa kita iya ba Fatihah ya tersehat ta macaki solawat dulu kikir menono aduh eko mai ngajri ya aduh doa aki mun salaki ajalan doake ya Allah paringi kebarokah tunyana laki abtina pemangki akhir rezeki sebunya sehalan sebarokah al-fatihah dai ya mun tak oleh kikir oleh dak kong sakalangkong nah tepak gering bini selopot jadi cak iba beli ro kikir ring laki ningal sa anak ko du tele temu potong selake ameng
Ya, san berangkat aduh, ajil babadala ada ya. Odung dah lemah ni pasang ke lu, sah, walai daya. Kita berak mereng ah, aku odung sebenarnya pasang, zih, apa daya. Jak tu cekel lero. Ya, atas saya sambil. Haram dah esen. Esen ase. Wah ngakui bobo esen ase. Ya Allah. Jadi tukang ko angko. Jak makin antara buat lalabot roh si nyambi beras apa mulai nyambi nase aro nyombang apa ke ngeropo-ropang jo apa wanda bu apa ada tas luar tepak ke din tibi kita isi pasang mau posang. Napa baik gua? Atas teh bangki. Padahal atas beda ada nah. Polan kita isi nase. Wadah yang lahir nyambi beras gian. Mole teng lah. Mak demang. Dapat keroman pakai tongtang kas emi pole sambin ma entar aduh melejil bab kalampi sambi ke toko ya masuk mon reng jelereng masuk kayak ngerian anak masuk korang biru pakai dah iya mata tahu aja engkau di toko jual jilbab jadi bini ansa ntar kok ngebos sakit lagi gula katanya ngocak gula bu lagi nanti melihat tiga naran lele melihat TV waduh ya Allah jahat di kau wah hoi bagian had jahat amunyi hoi ada lagi nanti temu potong ini dah apa besok teh ekoca salah ekoca bakunta kiri torogi keng lego cak daripada sadar rota iyo terdak sadar na terselamat kapi mon gelak nabaan mon nomor tong siapa orang se elang lah kok tertingkok mulai gelak yang ke apa kan duh kalau pae imayu montai duga kana siapa orang se kenal ga Allah ajala naki perintana ya mon gondai ya maka siapa tahu atau pet dari tusa-tusa karena
Allah. Nomor 4 i'timad ngampuakin Allah. Mun ajriya ilakonin fahuwal insanul murtada, orang jadi bakal dadi manusia seiridhoiban Allah. Wal waliyu lillahil mujtaba, orang jadi bakal yang gak dadi walina Allah seepele sareng Allah. Manter bisa, manter kuwatah, amin. Manter bisa ngamalakin, amin. Kita tutup kalaban sholawat. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin syajaratil aslin nuraniyah wa lam'atil qabdatir rahmaniyah wa afdalil khaliqatil insaniyah wa asyrafis syuratil jismaniyah wa ma'dinil asrar rabbaniyah wa khazainil ulumil istifaiyah sahibil qabdatil asliyah wal bahjatis saniyah warrutbatil aliyah manin darajatin nabiyuna tahta liwa'ihi fa'umin wa ilaihi wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma khalaqta wa razaqta wa amatta wa ahyaita ila yaumi tab'atsu man afnaita wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma bi hurmati hadzal nabiyil karim wa alihi wa ashabis salikin ala manhajil qawim ij'alna min khiyari ummati wasturna bidaili hurmati wa syurna gadan fi sumrati wastamil alsinatana fi madihi wa nusrati. Allahumma adkhilna ma'hul jannah fa innahu awwalu man yadkhuluha wa anzilna ma'hu fi qusuriha fa innahu awwalu man yanziluha warhamna yawma yashfa'u lil khalaiqi fatarhamuha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.